morning. Welcome back into my channel once again. So today I'm going to di Kaparo jang ang karon to. So I have reached Guwahati now. Ano no? Pat siyang Kalawarun po FX store dan try dengan marwakadan kajing thut aga kajing pa mo my channel. Please do subscribe. Hello perlok ngai kablay PIW bro saya senpat akan ka blog channel ka chunga. Te mata kasing kita guys jan dengan late biang shi Guwahati. Te ngan late phat le ya kan ka kali ka chunga dan ki bentah ka baka pa mo. Te ngan late ban pha ban bhai ka chung pa kat ba kadang don po jong ka garanti. Te den ta kadau ngakwa ban late ban pha stay. Te okay. Ang sapan EP ndang la poi sha Guwahati. Te dang ini ba nga do bukot jong ka blog. Hello friends, good morning. Welcome back into my channel once again. So today I'm going to Guwahati to make my vehicle. Okay, there's something which is making a noise in the left windshield. Okay, window. Then while playing music, and there is a sound which coming what to say car like that, no? So it's not so good a sound, so that's why I'm going there and ask them to repair, as it is still in what to say in guarantee. So okay, stay tuned and we'll see you there in Guwahati. Tim tang ala poi siang bangla. Oh. Kene ketika siang bangla sini. Kene kebentahang ni ketika kongdong mo. Dengan PEP. Ala poi sini. Dia kata stay PE ka surok tenat bah. Ini surok ngan hablek lamba nang tay mo. Jadi ay kali nang tay mo. Okay ngan sim na sini try kan. Yo mo. Ya num ya atau ngan pek. Mo. Ni ngadan ha sang bangla mo. Ini badan ka person sa yo lihat tay dai. Tay kalenti. Kesurok ke bahaya. Tay kaliyak na tay. Ngan habiat lembah nang tay hi. Mo. Tay sudu stay. Ni dia ka khongdong bahaya bah. Di Kaparo jang akadan tu ngayang. Dia matangan lek bat ngan sepen EP ndang lapoi sya Guwahati pak. Mo ngan pen isu ka surok. Andrai ngan pen EP ndang lapoi sya. So right now I've reached Siang Bangla. This place is called as Siang Bangla. And then I will not show you anymore. I'll show you when I reach Guwahati. Okay. Oh, someone is riding my vehicle. Ayo, see? I didn't see this one. Okay. So, okay. Te mentang lapoi Guwahati ngit PUE te betok welcome to Guwahati semua. Okay. So I have reached Guwahati now. There is you see no welcome to Guwahati. Te mentang lapoi Car Planet. I have reached Car Planet. Yeah, you see there. Okay. Oh, once again,
I am here in Car Planet. So, okay, let's see. I'll get down and show you. Nakangalapoy ini ako Car Planet, no, perlok. Dan kali ya ka benta ka badu jom ka kali ka jonga. Kamday ka badu handray kadon ka pa mo. Kapa kar porba ya surok ba snail. Ngay pi Car Planet mah to. Ngay jrong atau ini pi ni. Okay. Masa dang pen issue EP ni ka Car Planet mangalapan EP men hang ki sen gi bangawan mo pat site siliang multi brand meal kumnam to parlor multi brand meal parlor marpasya jang to ajan jang kene kadan ka Wonder Cars no Wonder Cars oh seperti itu nomor Wonder pendek ya ka depan kamu perlak ni ngawan bam diri ni ajan kene ka FX Store kita hintay mo attach day. Okay. Bam baka semut no. Bam baka semut untuk ini. Dengan dua shwa bam. Okay, dah perlu. Ini kedai ka biryani mo, chicken biryani. Leg piece, chicken leg piece. अपडेट होने मैंने रात अपडेट करा 4 GB लगा ये
Kebang. Halo. Ini masih lo boleh kawan-kawan. Salah boltingnya. Baik. Apa udah? खबर तो आसो है भूपेश साहेब आसिलो हाँ तो भाई कैसे दादा सभी आसो इफाले बाकी एखा खबर सब ठीक আছে ना ठीक है आबा दादा Teh perlok ngalada ban bam tengah tu tabang mah ngak lamia tu sujuki oke tangga tak bye kita asyik negeri masjid dengan leca kena parapan dengan sembilan kali dan leca 6 main ke planet oke perlok pengen ini bang hidup pun jangan ke blok kalau ke kasih oke dengan pelaran ini kita lihat tetap ngalawan roots for FX store dan dari store pak kita kalau
belajar kene para kaliru. Government of Assam PIE. Pak Angtor đây. Welcome to Guwahati. Okay. Tengok ada ni po. Welcome to Guwahati PIE kene mo. Dan ni niat stay. Nang ini. Itu nak bahag komisioner. Komisioner ka jong kani kalong itanat ha. Tek nang ni. Ma. Tu. Kalong tu. Mene ngaya jakali ngaklam lakban pen EP. Lakban pen EP pek ni. Ba di sina da ka ding dan rai. Ne ding nan. Ma. Okey perlok. Oh, but Indonesia yang buat kelapa. Thanks for visiting. Thanks for visiting. So I hope you see that is the main gate which you enter into Guwahati. Okay. Then right now I'm here. I'm walking. Okay, you see all this Seat shop. What does it say? What does it say? I don't know. Okay. Dengan seperti European dang alapoy siya ay siya car planet. Marba ngalak jan poy. Seperti European mo alapoy siya car planet. Okay. Wow. Kani ka jengkang ka jonga ka ba kaba pak mo kapa khar ndala leg da plit da khang kapa den takadaw apa fix ya kane namar bakadan kajeng thut aga kajeng pak mo perlok ada ni po car planet mo kaba pasna bentuk sen dem taruk ngelawan ban pak yang kajeng duna jongka perlok ngalawan play na Guwahati mentang ada on the way mo kalenti ban poisya umroy lada dan napren jumpi budang pois mai ka channel ka jonga so subscribe share but like dadu ini akan du yang away pasca video. Okay. Love you guys from Sarmo Vlog. So if any one of you just happen to come into my channel, please do subscribe, share and like. So I will end up my video today here on the way. So okay, bye bye. Love you guys. Kani ketika itu kene gede ka Siang Bangla ka bang apen EP menem stamp mo tengah yang nang tu menem stamp apen EP bat ngapen kut ya kene ka video ka jonga menta hang ni endang ngalapoy hang ni ha Siang Bangla. Okay, bye bye, love you guys.